derfet damın. Cariye kem ez jî di bernamek bi rengê de pêşkêşiyek dikim. O ev kurdîxane jî pîroz be. Rastî jî gelek cêkî xweş avakirinekî ket de ye. Gelek spas hêvî dikim hûn jî jê xêr bibînin. Başa. Niha îro em bêtir ser weşangerî û pişta Kurdî biaxivin. Yani ez ê naxivin bêtir em bi hev re biaxivin. Girişimciyekî Kurd karekî serkevtiye o kesekî saziyekî gazî kiriye plaketek de an jî em biçin tiştekî bi vî rengî ava kiriye tune her daim gazî helbestvanekê dikin rênas jiyan tê hop em bêjin helbest dixwîne an jî em bêjin gazî nivîskarekî din dikin her tim waye an jî belediyê me bindirin belediyê me jî her daim gazî çi dike hunermand dike stran Diyarbakır ez dibînim 10 sala her daim ya şanoyek heye ew jî yani şanoya bajarı ya Amedê ew tiştekî organize dikin yani jî konsereke yani tu carî aliyê edebiyatî ve ew tiştekî nakin mesela an jî gelek kêm dikin ji ber wî divê her daim sazî me derfet bidin kesên ji xeynî derveyê edebiyatî mesela ez bi xwe ne nivîskarim lê ez di qada Kurdî de taybetî ez dibim baliyeke mezin heye aliyê girîşimcî û nûve mesela divir ji girîşimekî baş Kurdîxane mala wan ava eşaş evim çend xwendekarên beşa Kurdî hatine cem hev tiştekî wî rengî ava kirine lê hûn dibînin ku li vir heqeten min hinek mêzan gelek kete de car ez werim ser xwe pêşî yani ez sala 1980 tatwan ji dayîk bûm hediya lîseyê jî ez li wir bûm min li wir xwend piştî lîseyê ez çûm zanîngeha Marmarayê beşa maliye min xwend 2012 de min dest pê kir 5 salan de me li wir qedan li wir cara yekem beriya jî ew hîsbûna Kurdbûna min hebû ez qeyez hevdehecî salî bûm ew hîsbûna Kurdbûn dest pê kir li piştî ku ez çûme zanîngehê li wir min hîs kir ku ez Kurdim û divê ez Kurdî bielimim cara yekem li Enstitûya İstanbul 2004 weşaş nebim ez hînî Kurdî bûm hatta li İstiklal Caddesî min tur davêt ez li wir hinek kitapçı hebû min got acaba kitêbek Kurdî heye tune yani ez wa kolanan digeriyam li wir carekem kitêbeke Kurdî jî dîtibû ez nezanim ez bixwînim jî yani ew qez ez şaş bûm hatta çend me di dolaba min de ma di oda min de hevalekî minê ji Qamişlo hebû li İstanbul mühendisiyê dixwend Kurdiya kêm zêde hebû min rojbinê de wî kitêbê diyarî jî kir yani kitêba min yekem bû wer hesil yan tekîla min ji Kurdî re tune bû cara yekem 2004-5 bû yani ez hîs bûm hatta bu çaxê navê min nasnamê jî ne bawer bû înan bû car min got nav bi xwedê min got heke ez Kurd bim divê ez pîşî navê xwe biguherim min wî çaxê 2003-4 filan bû min navê xwe guhert min got îdî navê min ji vir şunda bawer e min wek resmî jî 4-5 sal berê guhert wer hesil li wir ev tekîliya min ê Kurdî dest pê kir û zanîngehê maliye tabii eleqa min tucarê bi ekonomî tune bû bêtir min xwest ez her daim di qadekî Kurdî de vî karekî bikim lê min xabin wî çaxê rewş bi wî rengê bû ez çûm min beşeke maliyê xwend wer hesil piştî ku zanîngeh qediya min got ez çi bikim min got ez karekî bi Kurdî bikim ez çi bikim çawa bikim tiştek kartûnû ez mesela min got ez xenem birçînem ez ketim ezmûna KPST ji wir ketim Ziraat Bankasî Ziraat Bankasî jî ez 3 sal şixolîm paşê ev min got bi xwe devkar ne li gorî min e ez vî karî hez nakim zêde wextê min digire û ez dixwazim karekî bi Kurdî re mijî ez çi bikim çaxê jî komemeya xwendinê ye li Amedê kulîba xwendinê ya Amedê ez Mehmed Kanîye Davut Yeşilmene Umran Aran em bêjin Fexriye Adsay canan ji vir bawer rûken filan dihatin yani em 15-20 kes hebûn Güneş Kan hebû Ömer Delik hebûn tevayî bûn lêkolîner tevayî zanîngeha da beşa Kurdî mamosten gelekî wan hinekî çûne derveyî welat wer hesil î çaxê kêkîlan bêhtir xurt bû bi Kurdî re me kovarek derxist wêje werexne paşê ji wêje werexne kovarek din derket bi navê zara me paşê Umran ew kovarek din derxistin Kund yani wiha gelek kovar derketin divî dönemê de û paşê beşê Kurdî vebûn beşên Kurda jî min xwest ez biçim beşê Kurdî beşa Kurdî da yani ya Kurdî jî bixwînim lê wî çaxê tenê ji beşa şaşta bi sosyal bilgiler digirtin û mamostetiya Tirkî an jî İngilîzî digirtin beşa min ji maliye li min negirtin min got xwest lîsans bixwînim ez ketim ÖSS bû çaxê ÖSYM bû çi min avênî zanim ketim ezmûna zanîngehê çaxê bîngol nû vebû min bîngol qazanç kir çûm normal lîsans min got ez bixwînim Kurdî ez çûm wir tev mamoste nû bûn
ya mugaz memurum ez heman de memurum jî her çiqas min salekî berda jî lê qadra memurtî jî heye yani piştî ku bankaya berda saketim KPSS min memurtiyekî din li Diyarbekir qazanç kir çünkü mugaz herim Diyarbekir navenda Kurdan li were ez ê bêhtir bikaribim karekî bi Kurdî re mijîl bikim ji ber wê saketim KPSS Mizaret Bankasî îstîfa kir li wir qazanç kir li wir jî ev salekî berda wer hesil car 2000 dema beşin Kurdî vebûn piştî Mêrdîn bingol mi qazanç kir normal lisans ez şuma wir mêzan ez dikarim biçim bê memurtî wir bi hev re nabe tabii çaye pirte Kurdîştine من مامۆستایە گوتیان گوستێنە بکەم عەزمونا بەسێ منە یعنی شکم گوشا کوردیان باش است 10 سال سر تخبط فلان گۆڵە ئەم جنون ئەم نەوێرن یان گوهرە سەرۆکە ئەنستورە باخبە سەرۆکە ئەنستوجی یەکی فەتۆجی بوو کورمانجی نەتزانیا ئەس شوم جەموی یەکی شیشمان و هەڕونیشتی بوو کورمانجی خەبەردە کورمانجی نەتزانیا یانجی نەخواست باخبە گو üçaqî min artuqlu jî nû vebû lîsansa bilind beşeme jî qebûl kirin ez ketme wî ezmûnê jî ketme wî bi hev re yani hûn bil Mêrdîn jî qazanç kir lîsansa bilind li wir jî normal lîsans qazanç kir got çima dixwazî li vir lîsans bixwînî goş xeta artuqlî te qazanç kiriye madem wisa biguma bu belkî piştî 4 salan xlas bikim belkî li vir bibim veke öğretim görevlisi filan got kesên ku biçin artuqlî lîsans bixwînin qeydanları ve goyam tu carî nagirin got çünkü ew bi teror dixebitin em bi mîtêra dixebitin eyn hu açığa jimra got Gojber go tu carî vî te nebe go qeyda te artuqlî hebe goş xem te nagirin kesî nagirin gojber bi te naxwîniş dibe bijî qeyd nasnamaya xwe ya xwendekarî girt ez derket carek jî neçim xwe qeydem hewl wurma wer hasıl piştî wî min a Mêrdî qedant lîsansa bilind bê tez bû salek şûn de ya wanê ez ketim ezmûna wanê a bi tez min li wir qazanç kir dema min li wir qazanç kir di vegerîne de nêskê ew li wir tûnela quskûn qiran dibêjin şaş nebim li wir de ez hatim sa nişkeve sa projeya Pirtûka Kurdî di mejî min de şewta ya min got valahiyek we heye tabiya jî bêje 10 sala bi divî piyasî de me waz kitêban zû bi zû bi dest naxim ew diçim avestê carna me kitêb filan distan min got ya em kovar jî bilav dikim çaqa ez nûnertiya weşanxaneya peywendî û rûpelê jî dikim Diyarbekir yani Diyarbekir ez bilav dikim bi komisyon usulü yani beleşî nakim ticarî wer hasıl min ew yîdî ji bûn tecrübe min mêzan goya min got valahiyek bi rengê min got yani çima malpereke Kurdan tunu bi rengê min lêkolîn heta rêda ez pir kelejam û çaxê çend hevalan geriyam ez Songül geriyam avesta Davut Rêbuwar geriyam xwediyê çaxê xwedî Kürt tarî û peywendê bû em bêjin çend hevalan geriyam ya min got tişek hez bikim çawa dibe gelek yan gotin ku ya bi xwe gelek berek gerek kes ceriban diye ser neketin hatta Davut xwe got ku me dest pê kir me nîvî heşt ku zehmet e min got bi xwe ez biceribînim direkt hata çaxê ez xanima xwe çax geriya min got oda zarokê vala bike min got ez li wir bikim kitap firoş got çava min got vala min got ez li wir kitap bifroş online got tamam çû ser war hasıl min got ez çawa bikim pîş ez li pey nav geriya min got ez çi nav deynim Çağın min danustandin.com gazdayım min mêzan navê standine nav çûye danustandin no 2004 ve wî navê yekî standiye gotiye îhtimale siberoj da kêrimi bê danustandin.com min got Kürtçe kitap bilmem çi standı bûn var min got rûpel tev standine min jî got tamam Pirtûka Kurdî filan sam navek medanî hatta min ez bistînim müdür yardımcısı heye bu yekî bilgisayar mühendisi min got ya kekî ya tiştek heye min got çawa nav bistînim got bi vî rengê min got tamam me nav standî çaxê Paşê derdiri 30,000 lira perê min hebû li borsayê me perê xwe jî kişand ji borsayê ez vî karê bikim car min got tena serê xwe jî nabe ez memûr fermiyet divê car çaxê pisnamekî min hebû li metroyê dixebitiya min got sebî min got tu were bila fermiyet ser navê te be sediya qazî bila ji te re jî be min got em vî karê bikin car min got divê ez kesekî teknîk fêm dike ez wî jî bibînim yekî korxalê min hebû li Manisayê çaxê gencekî 17 salê çû lîse 2 lîse 3 yani min got ya Mîrza projeyek heye were em bi hev re çi guha bikin got abi wî iş tutmaz got em oyun sitesi kuralım min got Mîrza ben oyun sitesini oyun hiç anlamam sevmem de min got em tu malperek veke min got gel sana da bu kadar vereceğiz min got tu tenê malper min veke min got teknik tiştamine bestimine got abi para problem değil got açarız
neyse o tabii tam nizane ecim qey mizaş xas süper halbuki mizayı işte lise do yani ha yani ama çiye bilgisayar dukhine alakadara fehmtke kimz ama alakayı yazılımı tune yani var hasıl menafstant maha jotmehi ve şaşnabım yani se çarme emser şxoli tabii az üç ağenek lekolin kim kitap şkut estanın çavat estanın malper çavat hava kırın işte bir rengi gelek yani ben lekolin kir 3000 müçü takriben 20 milyarcı kitap stand مالا خودم رفت دانی مرف آنی بو این هاجو یک دو رفت البامنن رفت مانی دانی مالی مگو ور حاصل بمقی 1200 حب کتاب مستند بیچاره سیستم آواکر ام یکی چله 2015 ما ilan kir tabi ser sosyal medya ha gelek bela bu او bandurayı per hebu Paşa yazdu Mirza cem ser bilgisayar oha ben de bilgisayar hal cem panel bermem oha sistem düşman ha şoğla millet pürtük düşünüyor nasıl hem F5 çıkın ka sipariş de yanlay çoğu sistem ve hasıl Muhammed Mizan da bir notu çağırır adı nefise Muhammed Mirza sipariş alabilir nefçiye ve hasıl Mizan sipariş yani roja avulsa sipariş ek ha Mego tam sistem de şoğla bir rengi 2015 meha çile tam yeki çile de meylan kir İsal işte 10 saliye meye. Sipariş peşi o sipariş ne bu aslında? Sipariş 10-15 roş beriyavi یک خانم محمد شارمان جوانی سپارش تا بو یعنی لبور رقم که بو اما من نظر کو سپارش çünkü هی دمویا yani هم به ونکریه hatta از گریم یا مگو سپارش که مگو تا سپارش تا گوبل گو اینچما که من نشینن سروجه ویومه مگو بخود من نظر کو سپارشه yani مگو هم ونکریه çünkü دمویا yani تخبط سر yani ما aralığı sipariş hatı bu lit demo bu yani men hatta destek de یک سازی دادم از memur bu havalek bana böyle der ki goya gobaver benim çocuğun fotoğraflarını ana sayfaya koysana. Men deharoş fotoğrafı dehab zarı ki men khus ana sayfam ga kerem ki de fotoğrafı dehab zarı ki ana sayfa deha bu hatta üç ağı men bu dest vi şekir mehek demen şunda para lazım bu goya tuna bir ortak bu para lazım falan go bu iş tutmaz go sen batacaksın. Yani ne bu şirik şu çağı? Ve hasıl yani bir rengi ben 2015 despekir peşin malamı da bu takriben salak malamı da bu başım mezan oda ternak oda 6 metrekare cek bu teramene kireceğim gam çıkıp begam khani daire tecrübe bikirin ben daire ki cek girt 106 metrekare me daire ki girt me xabatkarek negirt او جی حوالی خارزیمه بو یعنی مگوام خرشقه بودن تا گنجکی 16 سالی بو یعنی şu liseyi. مگوام خرشقه بودن تا دوجی ama sipariş anjman almadı ki tamamı. Çarpıncı avi tamaşa kir. Lurji rojeki darbe çebu. Psiku darbe çebu. Rojeki polis atın mali. Ne bu kitabı atı bu. Bu gence atı bu. Beyefendi ser sosyal medya hakareti Erdoğan kiriye. Jiberbi rojek polis hatın serisi be çeki hatın. Avcı özel hareket bunun. Çakı salonu ve mevkiriye. Allah Allah bu polis çima atın yani bu es politik nerim zede yani. Parvakırım üstüne bu kitap alca. Av Yunus kadna bir ama yani Yunus fakiro ki bu ne böyle sosyal medya praktife. Jar avcı nuhat bu Diyarbakır ser demek ki IP çava ditmen zanım. Polis atın bu Yunus aslan bu. Bu. Ez rahatım çünkü ez ne bilmişim bu Portekal stresiya. Çünkü malda çen hazar kitabı ya hamici kurdi. Var hasıl Yunus jiber hakaret liberin saloni cezadan hat. Evci arada pere meret işte bu. Hem şun ofise daire ki lo ofise girt avcı giriş vaka girişi bu 100 metrekare filan bu. Salak amel vur bu. Pişti lubur min malperek bnave sharkistan.com vekir. Sharkistan.com vekir. Mebesta mecli vur çibu mego em tiştin hereme lur bar bakın bufroş. Mesela em bejim merdin çi meşhur, em bejim sabunayı meşhur bu numune azdır. Anji em bejim kahvayı he. Ama ve mesela Diyarbakır millet bir bakır distine. Mesela bilise em bejim hengi ve. Tiştin bir rengi magam lur komkin bufroş. Ve hasıl 5 4-5 meh bir rengi me devam kır. Şöyle tane xabatkara kim he bu? Vedat. Ana jej devam etke Vedat. Bir rengi 4 meh falan dolma
tık tık sipariş dat. Hatta çün min em bêjin biber, balcan çan haşkır. Da bu haşkırın gündeki lice takriben her habis 40 kilo falan. Min avcı barkır bu fikir yani. Var hasıl paşe Rojek siparişe kat yeki cime cezbe standı bu cezbe. Mece kontrol ne hiç madra paket kir şan Bursa'ya bu. İşte jenik rojadan lüme geriye go vajmura cezbe ki qalil şan diye. Go av mıxti go qalile. Allah mego demek hemen bir işini zanın. Mego o teni xabat kerek je eji zeserni karam sekine. Mego vedat malpere bigre. Mego ideya mi bir karinek. Çünkü hem Türkçe kurdin ameşe. Hem de için çarşıya şavut ilur fotoğraf dikşinin. Den davajdan malpere difroşun. Ve hasıl ilur meus malper da sekinandın. Şarkistan.com Piştüvi em salek lurman paşe ilur teramενekir. Lur benime dikanek mazın hebu. Duqati vur bime lur girt. Lur jizede aft ket. Dama benek baran daha. Dama direkt aft ketundur. Hem jiberu hem jid küçük boydu jibama hem jurj derketin. Hatın aynı bina kata çaran me daire ki girtisa. Lur jem salek ma paşe depoya bini vala bu. Me lur girt. Ama 3-4 sal hem lurun ciyek jimeyi sal girt. Vaka biro ser Portugal kurdi. Yani anha 400 dijir nezi 200 metrekare jijor 600 metrekare alana me he yani bu Portugal kurdi. Ev hatta 4-5 salan edin kayıtlı tera me hebe. Bir rengi me Portugal kurdi 2015 yanda avakir bu Portugal kurdi edin kayıt işte kazbecim tünej bu koyacağız mı? Jibo vi persava ker. Gala mesela Portugal jur dikirince online. Yani rastıyla Portugal kurdi jmerdi proje ya mesela be Ria Portugal kurdi mesela Avesta zevecin Avesta dişi. Ne hem dişi. O Erem tab stokt kin ya. Ne tevem stokt kin şovsana ben nameş. Car najmet bejin işte em sersem bar bakın sipariş hat em bir şeyinin o nameş yani o na tünkari kontrol gibi belki ne şan belki em bejin katandi şan belki şil şan. Ne hormamız Portugal kurdi je protein behter dikiriji. Ana şam dikirin. Ben şam dikirin. Hem dikirin. Hatta ezvit dağıtım yani Portugal kurdi ne bu ya belki ne gelek başanğanı hatun bergirtini taybeti pandemide. Mesela pandemide 2 sal 3 sal o pandemi doma gerek başanğanı ve perişan bunu yani. Çünkü Portugal ne vekili bunu yani. Online ne bu ya? De gerek yaş kapatına girtin yani. Jiberi Portugal kurdi artıya gibi bir rengi he. Sen malpera havcı defroşun mesela başanğanı. Ne başanğanı ne bejin avesta defroşun, no buhar defroşun. Sitav defroşa, enek başanğana defroşun ama avqas ne çalakın. Dis avcı sadi notivan ser mediçe o çem belafkarin wan hanin hamu başanğanı mı? Ser wan diçe havali me persona hem karma perso bersif ha bevra biçen ya problem tuni ya. Amid baş derbas başanğana mı? Başanğana kadar mazın ana. Avesta no buhar. Yani gora tespitimin yani tutki vahmun betip ka kudi foş. Yani zanı çan tutki da ha saat çan hazar tutki foş duyu zanı. Gora da tutki kudi صديق چند پرتگی و واشا خاله مازن صدی هفته تاني پرتگی فروشی yani adım kay صدی هفته sermetçe çünkü belafkar hem belafkar etkin hem normal perakende etkin yani başan khane yen küçük azını zanım yani hem çava küçük hem bejin 10-12 pikti büyüye ya İstanbul jibuan kan reje ki bejim çünkü gelek yon nuve buna ama Avesta Nubuhar Aram kimse de belki lis yani adım kay صدی هفته hatta zvitat kim صدی هفته belki bigişti ev piyasa sermetçe ser Portugalce صدی هفته Portugaldi yani صدی هفته sermetçe yeniden nek fuarın çünkü taybeti pişti meseleye kurdi çözüm süreci de ya kokadiya gelek Portugalfroş xavekşandın madama desm bir şekir adım kay saat Portugalfroş abun mesela merdin gelek Portugalfroş cimait standın juan standın lqosere gelek Portugalfroş mat standın juan standın yani le pişti ev çözüm süreci kadiya o ev pandemi o serdeci ev Ali Abori ve Türkiye tekçu gelek Portugalfroş xwaj Portugal kurdi anji başanxane kurdi vekşandın ji kurdi vekşandın anji hakikaten vekşandın ev alyon ve neyini tka ali mebanek erene tka ama ev cihaya malpere Türkan jidi nafroş madama desm bir şekir kitap yurdu kitabın öce alanı da frot
Baş bir ama yani bir savaşın anatomisi ya Murat Karayılan gelek difrot. Kitap burada bu kadar difrot yani. Anha em juara normal kitap dişeyini bar nakın. Nakın ne verin? Çarp insanın davi gelek malper nafroşun yani. Lezgin jilvera o jahmi malperan da şopine hakikaten nafroşun. Yani tıtırsın. Ne ko mesele kidine. Tıtırsın ne verin? Hatta o ne? Herkes tırsın. Adam matbaacı mı tırsın? Var mı kitibek matbaacı raşan? Cime gerek o bavar acaba şu Kürdistan kelimesi kapakta olmasa mı? Şu fotoğrafta Kürdistan haritası ya bu Kürdistan olmasa mı? Çünkü devlet ona davet. Yani jiber ve yedi kari ve şengeri Kürdi hatiye ciye kidin yani. Tırsak mazdın he yani. Yani hem çapkhana kadar jivi piyasayı ve keşi ne verin yani. Haklıyım. Çıma davet ki matbaacı kime davet kır bu. Jiber kitebek. Kitebeci çiye? Kitebeci te da helbesteyn Kurdinin adı Veysel davayı mezandı bu. Te da Beritan Zilan darbasma de burada PKK övme bilmem çi var. Çalaka ya. Yani nav kiteb navi Veysel pardon Üçarı Şahin Altunlar mezandı bu davayı. Ve hasıl yani çapkhana cici ve şankhane met tırsın yani. Emelik bahse ve şankhana bakayım bu kazın yani ve şankhane met çağısı dene ve şankhane met از دبم قی حتی نه در دور پینجی و شانخانه آوابونه لباکور حتی نه یعنی جمهوریت وربه روی باسا پینجی و سه کسر yani nav ve nav der dور پینجیه لی çalak der dور çiliye çalak o yani salih habek dertxe yani heci navi on heye heci kemizde bir karit kın yani çil habij bir rengi لی her daim çalak 15 pancakaya 15 tünezdi. Yani ancak 15 belki dernek من tam ne nefsine ben habu adam 12 ancak hani eko hakikaten idi yani her daim bir karitkin 15 ancak hani dınava da jiyan bejin pek duk haneko hiç ber iflasinin yani gerek başan garim hakikaten ravşavan ne başa bu taybeti başan garim küçük این küçük durman ne baş yani azavi bejim. Yani vekişiyan, çıma, juva vekişiyan. Ki mesela? Belki, ne vekişiyan? Belki devam ki. Bak, Türkiye bu iş. Juva dişini mi? Ne diyeyim yani emjuan distinu demek ki problemek ki bu nav beynamada. Mesela dusal nefrot, lev salaki am dufroşun disa ya hayır bas az buğa bir kari eri behestiyar buna kurdibuni bir karitkim. Li az despeki vecd bejim Kurd devi teni behestiyari van karan nekin yani. Yani Kurdixana devi bixira xwe vişi neke yani. Jiber wî carnan êmecî carnan problemê bi vî rengî çêdibe bi weşanxanan re em li gor şert û mercan hereket dikin yani em hestiyarî tev nagerin. Em jê pere qazanç kirin. Mesela destpêkê de xebatkarê me Vedat tine bu careken xebatkarê bu mugo vedo bu xwedê em nikarin belki em nekavîsa maaş bidin mugo em destpêk cigareta û xanata bidin çend melmeyî dere bike mugo paş em bindin hele revşawa li gor revşa merket bikin lê anha şeş heft tam xebatkarê me hene TVS û yek jî part time xebatkar heye yani part time yani tasarımcı mı part time fî karê dike û em heya ji me tê jî em kêm maaş nadin mesela. Mesela orada yek ji sazî ji partiya hat bu cemme mesela ji bu ciyekî xebatkar digerandin goşte nasî ve dostum gunç xeperedin ku em 15-16 bidin ya 15-16 çima tu diyen askarî xwe hecde ne çok hecde bu askarî xwe hecde qene be askarî bidin yani çima yani ji ber wê divê yani qene be Kurd dema vî karî bikin bila bikarbin kêm zê îdare xwe bikin yani divê em yî sömürî di nava xwe de nekin yani ji ber wê yani ez bim kîjan sazî dezgehên Kurdan ve be helbet bila ew hesta Kurdbûnê tu nabe tu nikarî karî bikî ama divê tu jî peyecî qezanc bikî ku tu bikarî vir îdarekirina vir dewam bike yani belki xebatkarên vir heye yani ya me şeş hev xebatkarê me heye mesela ez nekarim maaşan bidim çav bikin hatta yek hatbû Pirtûka Kurdî 2 sal berê ser Twitter'ê jî nivîsî bû gotu işte min ne gota Tirkî nivîse ben demeyecektim ama karar verdim yazmaya karar verdim tweet bir flot. Nivîsiye gotiye ben bugün Pirtûka Kurdî gittim. İşte ez mamosteyê Kurdî me ez çûme wir 3-4 sal berê bez dedim ya. Celwoj Vedat hebûye
uçakçı ha selkeki mi bu mektebin embejin desta duyam anca embejin kitebe ku kim teferdam datin ne var mesela kiti yan beleştin yani embejin erzan difroşun cebedatra gote ya işte az mamustay kurdum işte bir sap khanda karimin ana hün kitap diyari wamk badaji gote Allah khabat karmaz ne karım tsek bidimte ama lubur selkeki tutkhazil lubur çıkar haycı bere problem tun yani Ocağıte gote gururuma çok dokundu. Allah. Cerhu az illa az bir teşhir bikim yani. Ya neyse Nibisya bir rengi gote haberiniz olsun Portego'da böyle bir kuruma. Meci aynı hafta Mahmurera qoliye kitap şandiye diyari. Mesela müşkila diyari şeyinin hem bir Kurdistana bir kaç bir komalek vetkin. Hünt kanı jmara diyari bir şeyinin hem bir şeyinin mesela belki mesela sosyal medyada kon der bu çubul kulu bu çubul. Konya kulu ve bu mesela mecbura diyari şan koliyek. Çıma çık bir referans etti. Beje mesela Kenan Luan Naska'da beje işte sazek bir rengiyle ver ya işte ihtiyacım var çünkü kitap bir şeyin. Le necbu forotani. Am zanlı bur dezgek ve bu yet millet çekemize kitabı am bine. Am diyar kin. Am mesela kitabın Türkiye am diyari nakın. Biz canacı da bıstan acıma da xwastkın. İşte çocuklarımız için biz çocuklarımızı Kürtçe kabul gönderelim. Sıkıntı yok. Ama am Türkiye ne şeydi mesela. Çıma am da bejim bala ev Dıkkada Kurdi da diyari bun hebet çeytir be. Ve şan ve şankhane me biya ve şankhane her iki dünya Kurdan ki can. Merak et. Bakı hecmar. Ben tuttu breve dibe çempirdik bu frotuna Mamusta bu an hazgan tamı berse bu. Ya mesela İsal mederdori hatta mesela 10,000 hati frotuna. Arı var, çu 10,000 ya. Ma canım 10,000. Em حتى أنا إيصال قدم مدرسة 40,000 بالستاتستيك بيسابق كتير قدم مدرسة 40,000 ما كتير فروتي إيصال. إيصال. أنا كردي إيش كتير بالينا كيم بزده حتى أنا بيجي ليفر لباكور يعني 10,000 كتير درنا كتير بالك. نا 10,000 تونه. 6,000 أنجح كتير. نا أنجح يعني أنا إيكوت أمنا جيجي ما جاك أنا نابيون هنا ama kitaptını yani avcam bahsediyoruz şaş hafta ancak ya. Le tabii amteri Kurdi nafroşun. Am Türkiye'nin derbarı Kurdan çabe am dafroşun. Le jegayni am Orhan Pamuk dafroşun. Yani am dafroş kitabı diyeceğim dafroşun ne koyam nafroşun. Am çe nafroşun mesela am bazana ben kitabeke ku hakaret Kurdan ke. Mesela am bazana ben vaka kitap am zanın am yine nafroş. Ama bazana bunji am habu kitabı kontrol nakam. Yani am ne divi mesele da denetmek em naxwazin qedaxeke bi rengi ser kitaban deyinin ama em bizana ben bejab kitap hakaret Kurdan ke tamam nafroşum yani ama jigayniye em mesela yeki juma nibis ve tweetin bu yani aynı hani yani siz şimdi navi organal çık o ilker başvuk yani satacak mısınız satıyor musunuz valla Kürtler hakaret etmiyorsa satmayalım yani niye satmayalım yani Türk de proje çmem nafroş yani em zede ihtiyarın var mesela ya çmem nafroşun yani sebep Aynı canan emhen tiştan çetkin millet erişim etke. Mesela de vakti helbijartayın da me konuş senelerisin hebu ya. Mugu yapsak yani direkt kupayı çekin yani bifroş. Ya mı mezan arkadaş ya millet olsa erişim etke yani taybeti ekonizi embeci hareketine. Ya vay siz bizim şeyimizden geçiniyorsunuz diyor arkadaş. Yani devin materyalin Kurdan hem bir rengi. Devin materyalin hem çünkü bu fikirler verser masayı kupayı bir rengi hem aslında evci bertek ekeci bu. دجمنته يعني دفيهم تشتوها راحت من يوم مثلا ورجعت تشتك دسابو oğlum sen çıdgo oğlum bavetene karı bu çu ha mesela mugam çek o çekin nekin havayla mı gutun ya am nekin go barojan rafşne başa atazvetse çevirim go rafşne başa go am zede barojan haber biçavnek bu tane sam cevabı gördüm aşağısı becimde yani ha hakikaten devlet terkayit ki yani ziyubeci. İşte yani gerek şana. Ya o mesela çıkı ya o mesela beni tübeji kako isenen peyni. Yusuf Jima vek Yusuf çıkarama falan. Aslengiyel hem beravkaya tişten kurdi ne tutani çünkü tişten kurdiye becim. Anji online frotuna bazara kurdi. Yani anji frotin tişten kurdi. وياو عشان كده نبري وشان جرا وكسي وسك كده على قدر كل جرا تشنا شو جرام هم هنا قوية هم يدري معنا
أتمنى رو بساط يعني هذا تمام دست بوی شکر یو چاق ما وقت اعلان کرد ما گفت یکمین مالپرا پرتوکین کردی ما اوسا اعلان کرد لی راستی جه مهک بریا مهکی وکری بو اروپل.com بناوه مالپرک وکری بون اروپل.com اجو کام مگو arkadaş ما گویم یکمین اما مهک بریا یکی مجمع وکریه لی خواه اعلان نکرنه جبر بی یعنی مصاد بجن یکم مالپرا کردی لی بریا مهک بریا مهکی وکری بو لی پشتی ما تقریبا 10 حب مالپر وبون مثلا moristan.com وبو gumgumok.com وبو بجاره فیکس وبو دوستا گیرتن دوستا وکرن شش نبم آنها پولا کتاب وبویه دو ساله یک بج کورچه کتاب وبو باجاری yani ما قد 10 حب مالپر وبون حتى نها piyasa ne oqazmazne یک آدویم جی herkes دبی قی کارکی پر حد مثلا gelek yuan tek çunçuma çünkü avqaz efkar online ne rahat yani mesela millet دبی قی پر حد ya پر zahmet پر yani can hıntiş usaten seri merif nikara çareser beke mesela bu numune ez bejim salamaya yekem bu pardon mahamaya çarem bu سم دقلی با خواندن یا آمده هم صحبت کن نظام میوانی مجه کشان نویسکار بو اجی تابی هر دایم تلفن دستم ده مالپر کنترل کنم مالپر چای فلان ساعت شهتونه اینها تلفنش اینو هیا اما صحبت کن ممکن از مالپر چه مالپر نکرد مالپر تونه مگو مالپر تونه yani مالپر صفر تیچک ناخی boş havale می teknik Mirza oğlum site yok abi site hacklemişler وير حسل تبع وش هيك نبو المخابة الترسية مع البرتونة نيسا هم تبكن شنكن فلان باش از فيرما يجاريا كم سنوجي جوان كليتكن جو يك كردا بلور جو الجمع يا حفتيك بري يدك وهي يبقى عم بفروشنوا بلاش نادان كوريكا مگو تمام مگو چخاز جو $150 بنوزام $350 بنوزانم مگو tamam sıkıntı değil. مگو yedek yün bidin. Yedek avan ben ne zaman yedek çiyeşha. Ben yedek jinekri yani. Mesela ana yedek. Ana eriş içe ben kanın saate gider sen malperi bekrin yani. Çünkü yedekleme heye her daim. Ama üç ağı menet zaniye malper çu mecvan yedek vastan $350 vesaire. Neyse ben hal kırıp işte ben alimi koyam da yedek çekin yani. Cibervi yani av evkar ne sana. Mesela malpereke bu üç ağı moristan.com çen gencin zanınga İstanbul, bunu zam Mimar Sinan, bunu zam yazılımcı bun. Ama pır yer bun, partili bun. Yani çava, embecin mesela bandıran kepenk eylemi şeydi bu ya, kepenk. Millet kanal kadı kırt baktaki ya, secar salam söyle. Uçak mesela o kepenk eylemi şeydi bu ya, avancı malper dikirtin. Mesela Avrupa'da malper avan, malperan reş bu, dikoyam girtin ancak kapalıyız. Ama jvikari pır baş film tıkırın. Mesela ez juan pır tırsıya. Hakikaten mesela o kepenk eylemi avancı dikirtin. Paşe av navi kurkan hanay bir amın 2 sal tekiriye me kutlu behevra. Kurum gujrat çı bu jarji pır göz açığı. Rojaki zamanı me zazaki nakaptı. Kurmancı baş tıkaptı zazaki nakaptı. Ya az navin hanat bir amallahi. Mugo ya mugo zazaki nakaptı. Mugo havali men mirzacı ne kadar hal bıkam. Mugo tu ne kadar biki. Mugo abi şifreye biraz naşta hal bıkam. Tabi emçili sani ya. Miş şifreye malpere dahi. Ya yönetim paneli, sunucu filan. Meri keteti de tabi yazılımcıya. Ne bece? Dibin sivanama da hammi kodin malpere fa kod daniye. Yani ha dibin ya yer ajan. Yani müşterinin kopurtu kudimse aslında malpere on dertkevi. Ya içkağıtçı çekiyor hakiriye. Ve hasıl ya mecid dizme şunda farkır. Havali me Mirza farkır. Abi ya kodlama bakın bazı yerlerde başka sitenin linkleri çıkıyor. Sen şifre kimseye verdin mi? Bu işte mesela bu ama normalde hepsi normale ama dve cumhuriyet gota. Yani çağ normale oha. Mesela hepsi burada mesela malperevane dinhenin lur dibin sivana khada em bejin hepsi burada kupır çalak be jibuk avcı betir Google'da bukyin kod dinvisim otomatik avcı vakti kandın tıkıye. Evici olsa kriye ecar مگو تچمه ها کریه گویا و بباره بمونه مجبور کشتره بیجیم فلان فلان var hasıl az عاجز بوم پیشی شاک کره کنده بو دسی سال شونده
وقتی تورا زمان آوا بو تورا زمان کردی آوا بو از جاکی دنار رهبریه ورده بم نسبت مملکت تکیلی گفت işte من uygulamak çekiriye ravi demek kurketi hapsi jiber meseleyin siyasi İstanbul'u bu nizam yıldız teknik bu yani mühendislik falan yani hakikaten zirek bu yani mesela meseleme lazaki saate kadar halkır teslim kir belki cephen jağında halkır çırpen jağı hiç yok yani var hasıl dizi sal tekili ama kut bir pera demek ki piştiyor raviye çoya Avrupa'yı cezza mezaj rabarine çünkü pır siyasi hareket kır yani befekir yani hen kadakay dkanante ayuj daraba normalde eme duvar hocam da daraba dikkat yani tıkabet yanlıp işte çünkü online tunu garip sekni online tu saatek mal farqa bigri novak normal dkanın yani online nif saat kesek ne kadar ke mal parta da tamam ev mal parka khatare am na kevin yani jiber bir mesela hassassın yani carakata seremez carak jarsa mal parta girtin ama şaş hafsala yani caran 10 dakika 5 dakika da yani o normale navi ve perdijiti navi ma xoşa gereki ولا سليمة لا ya navi ki diba bağır bu gezbe öfkesine bekle ya به خدا یو چاقی من ناوین دنگر یا لم ناو ندیت یا مثلا بجم نخوان ناوین اما اوه جبو سبروجی یعنی فیرمه که کومازنتر به فکر راستی و کورت نه فکری mesela navi peşi çi fikri bu teçi bu danustendil yani tişteki devlet ve Portugal kurdu rastlaras bir tabii ya ama kana pırrıknat yani despeki da bu navi pırrıknat yani kesin mesela Davut ma gerek kut خواست هم داناینیا اجو بداوت شما جبوكو ابازار وقتو كردي تخصين اوردار تسين خواسي نورد كي ما بس كردي توقف يعني اماس يعني جبر من نابت كردي كردي اماسنا راست او هناك يعني دويما هكذا بوخازي ببي evrensel او probleme ama tu bijin az tane çerçeve kurdan da biseginim na ya davgala xoş yani فکری دست که سر اساس پرتوکن کردی yani فراطنا پرتوکن کردی Malatya نه ناوند پرتوکین کردی لتشتندنجی مثلا دسپeki daji از تجاری تنی پرتوک نفکریم yani ما بس تمام هدفم چه بمگو از درباره کردان online چه به بک مثلا من سالک şunda Şarkistan ceriband disal şunda vaka getiri az o sevali mezhebi ام مگویم سیستم یک مارکتی لدیابکر گتیرم فکرین من بزن آب ترونک تونک پرد چه مگو آب امنی کارم بیشی بر حسین حتی اثر گلانج فکریم وقتی چیک سپتی چیک مگویم بلکه پیاسه کردن اما طبعی تو دبی تو پوزا خناقی هر تیشتش پشت دمکی تو دواستی تو نگاری تو کاری تو سرکفتی تو تکتش دبی تو کاری خو سینو رو خب بزنید مثلا چیکار جواب بیبری تشکر بیاره متف دیاری دا بخوده یعنی بخوده بلکه بامی اجیه و بنی بامی باید اجی بلکه هر حبیب من 15-20 کیلو راحت محشکر yani mecid خانم داخواست کرد uçağı mecid stand yani من şimdi herhalde pırındık bamya sanki kiloçu yendim tevahid istemedi ama eci uçağı ezevcan diyor bunu zanım var hası uçağı herhalde diğer de kuşkağa muşkağa mesela belaş meda çu yani dav vikari da dav dersleri de rasici gelek yani serbori maçı mesela irojiyek çe bu از لازگینم قفه رو نشتیبن و دادم درکتم گویم بینور من میزان دیلان قفه کتیه سیستم اتخاذ سپارش بده لام میزان tam derbası جی پرداینی bu sipariş ne da امدی دور derbastı bu ام tam مگولازی kapsa گیم چون بار تحصیل ام دکتن جور تحصیل هم شوق و مگول تشبه سپارش تمام دکر کو bu kadar kartam bile lafam bu gaz geri ve geriye yani تشتم بفيدانجي هنا او مرف بر كلاجان جتك كل كلاجان هري مازن چيه تفي كاريدا تو تشتين نو چتك مثلا جاري كم ام بيجن مال بر بلكي يعني امنا بنجان بيجن امن مثلا جاري كم قوبا ادم قيمه تشكر قوبا ان كردا var yani وكان بيجن مازن بقى تك توك من تشكر با لو كان منطقه فروتاني بازرغاني ادم قيمه تشكر ام بيجن لينوس بريامه هبو محقق ده مثلا لينوس 20-25 جوره مثلا لینوس چکر ام بیجن ما آیراچ چکر اف سه چهار مهبری دو مهبری ما پوستر دست بکران هست 36 جوره پوستر منه
هنجران جنك proje yani dinav hayata tatete mesela bence barvan çağan rojbuna geçamın bu hanımamın mesela materyalin kurdiyam digeriyan tune bu bu rojbuni mesela lu roj mesela neşka şaqdiyam bu rojbu tişektunu yani ne pevdan gen kurdiyana ne bence materyalin kurdiştunu nivistunu kes melekolin kır kesin ku vi karitkin vi txazın diçin habu ozalistiyan cihan şqa dertxin emgu tamam balaya gohaya emgu tamam devem dagrin yani mesela ez me filan melekolin kır millet çit istini rojbun millet çit ke filan من ليكون لك بيورنجي كير تقريبا 40,000 جي ام بيجن ماليات مصرف من داس بي شكل مثلا uçağı خانمامın mezan jibo bebek dibe ev yarana kitapların küçükene işte sadısına mugo piyasak bir rengi deveki heye melekolin kir men pişi online stan men mezan bahati aşım sanayiye Diyarbakır men lor bamarangozek aynı cümle çekir yani işte bir rengi dinav hayata medaya li em nabinin çünkü em tüm zamanın dindi fikri. Halbuki qada Kurdida gelek valayı heye. Em nabinin mesela çünkü bazı zengin ki çen sal beri ya mugaz bir proje bakın. Yani sen şimdi Kürtçeden para kazanıyor düşünüyorsun. Yani zengin mecbur bir viça edinirim bir mesele. Çabi mağduriyet ettiler. Nana debe kay Kurdi her tayim teni tabi için kare inşaat bikin, tabi için hem biçin tekstili bikin, anca biçin bin bazarcı. Yani arkadaş tamam Kurdi belki yengi Türkiye bazara yutunu ama Türkiye yengi İngilizce bazara yutunu. Emeci bazara kim heye? Heka tu piyası bibini. Anca mesela mamusta emene Kurdi. Az gerek caran jora koaz dibinim sohbet bezmi yok ten mamustati ne fikir? Ne fikir yani? Başka atamaya hiç cenabı. Salih adını kaydı çap ben şabanca kaya. Ne fikrin yani? İşte ne mi fikrin? Vallahi gerek ya. Emin mesela otomobil amına bakır. Para kazanışka zor. Çünkü YouTube tıklamaya güzel tıkazı. Ama girişime baş. Koma Kurdice bakın Emin bak. Yani girişimin bir rengi aslında Kurdime hakikaten girişimcinin. Ama zenginime kodu dernek ya. Adın ya çünkü zengini Diyarbakır'ı zengin ha. Ne bileyim şu kayıt he. Madem yani sen Kürtçe para kazanır mı düşünüyorsun? Bazen kazanıyorum. Ama sadece ben bu işi büyütmek istiyorum. Büyütmek için de paraya ihtiyacım var. Ben bu işe parasız girdim. Başka işleme kesinlikle Veysel Rahmet şirik çıkarak. Anha sekiz ve destekler hem şeş şirik. Şeşin hafta. Şirikime gerekir nihayet yani. Ama mühim çiye devet tuzede hesabım küçük neki divan karanda. Mesela sadi yamın be az mehes 100 milyar befroşum çiye ama sadi 5 yamın be ama az ambejin 10 trilyon befroş. Mühim sistem sağlam bimeşe. Mesela ambejin Facebook seçar sal beri sadiyek çıkafrot zani. Sadiyek. Ama Facebook tahmin ekim bir ihtiyacı para ama frot çıkafrot 1.7 milyar dolar. Sadiyek. Twitter frot, X. Twitter mesela 40 milyar dolar frot. Anji mesela yemek sepeti. Yemek sepeti ji merik xwendekara TV işi bike. Li Amerikayê lisansa birinta doktora nizanim. Dike ve digere têm baba ve xwe dê baba ez dest vî şekî bikim. Ji min re $100,000 lazim e. Pere dixwaze ji bavê. Bavê jî dibêje kurê min mêtev kirî xelasî bê dibe şeş me heye. Tamam hele şeş me şûn da veke vî işê. Dibe na dibe ez ê anha vek. Bavê jî tamam. Pere dene yani $100,000 yani bixwasa dibêje. Vekir herî davî çiqa firot $740 milyon firot. O $40 milyon jî da xebatkarê xwe. Tu fikrekî wê ku arzkirina Anha nabe, anha tune ama yani em jî heta dibe vî işî nekin yani. ji ber ku bala Nakin yani. kesayete de taybetmendiyekî müteşebbisî jî. Erê ji xwe ez jî aslında mebesta mina vî panelê ji kêm zêde we. Hatta ji bo vî jî me ser YouTube'ê me dest bi bernameyekî kir. Bi navê Rêveker. Hatta me ji bo peyva girişimcî jî Kurdî me tişekî sağlam nedît. Gotin müteşebbis Erebiye me got Kurdî em çi dayinin herê davî Semiha Xanım mala ava got bila Rêveker be goyîn rêve dikin yani ji bo insanan me got tamam men wek Rêveker me bernameyek jî danî lê ji ber karûbara xwe zêde
از کنسانتره نبم جبو برنامه کردن افجه چند کسان جم گازی کر یعنی هر کس دبی یعنی شیمه مثلا دفر بیشن نوهویه از بارا که مگو هفال من برنامه بیارم مگه گریشم جنی یعنی کاری کیت کنم کاری کی وها بکنم یارم برنامه و ناقصن گفت تمام چند کس را میگفت ندیار بکر به هر کسی هنر نلورن در فتونو کم انسان جور بینن میوانداری و چاق چیزی هاجت نه دویتو در دوان درام بینی جبروی قاده کردی هیچ تمرون نشتیه اما بیامن هر کس دکاره باله کی داغره مثلا بر چند زمان درس دن هر زمان مثلا درس دن مثلا اوجی باله کی tam mesela yeko komaleyn mehene gelek vikaret kin gelek önce erzan da beleştik. Vaki malper un valatiye ki ku filmi kurdi jina Ne? Emni kara. Ku peşter ev habu politik film habu. Dur gelek filmin kurdi padarka. Naha malper ki tane sorani hay erzan ku filmi kurdi yaptık. Ne kadar? Ne zaman hiç av ne kay sermaye ki av ne kadamına da ama kesin düğü var da spor bakur hene yani mesela Ali Kemal heye الفرش غين يجي محقق أنا يزدي قادة زدنا زانم لم أزلم قي قادة برتوكو وشانجري مثلاً بفيرنجي أدم قي لباكور تجربة belki tek tük يهبن يعني ama benim tecrübem acı hamiyan zetre yani çünkü az vak Portugal kurdiyem tam navan davan hamiyan dana emzan hele herkes çetke niyet ve nabi hem aslında amın tunu da ama havale me bu kazın zar mezun hem de panzakacı bakma paşı ese kitap kurdin fotoğrafı kuyunera çant kesin god yani ne yapacak çant mesela kitaba kurdi çant kadar yapı oldu ben anji kuyunera kurda yani çant kuyunera kurda ana kurdi yani yani biyamın چند سال بود جی اویست نه azım qey خوینرین کردی yani dey hazar ancak hayantunu biyamın liver dey hazar yani oha mesela bugün 4-5 belki hususi kurdi txoynun em bugün 5-6 belki hem kurdi txoynun hem Türkiye txoynun ama hene kanen sadi not kurdi txoynun mesela biz zamanında kim naxoynun mesela yani le bakur ezdibim derdor dey hazar khuynar hene yani. Çünkü mesela 5 Kurdi her sal mezun dibin. Ben bijin sathab suthab. Yani bijin Kurdi der hene yani stü hene Lwandra millet mezun dibi hen zaningahanda 5 Kurdi henen ders tutun yani edim 10-12 hazar rahat hayal bakur. Tahminen Kurdi salat çant hazar kitabı Kurdi soruyor. Yani az havejim mesela bir par bijin 40 hazar furtuk mefrutu be 35 hazar takriben mefrutiye. Yani sadi sis yupencan ancak Kurdiye. Ama başankhane mi? Portekin Kurdi adam qey ama bece ayniye yani belki hene Kurdi zdetir be çaptık. Mesela başankhane mi Kurdi ama hem Kurdi çapnak. Tecrübeden. Ne ben ne de. Yani o kadar hem bece Portekçe avukazna. Yani dosya nay. Kriz jeye. Yani devam rastya hoş bir yani tu tane bu şangeriya Kurdi Portekin Kurdi tam ne kadar serp yapsak yani ne var şankhane mesela tane Kurdi çapkın mesela İnaneroğlu embejin Ziz jagayni tane Kurdi Vardos yani ancak idare katkin yani tu ne kadar tane ve şankhane tane Portekin Kurdi serp yapsak yani da bir hivite tu ne bezede yani ama takurrak o idare o sebep problem tune ama tu bir cihazı nazım bıkım بسایوان کتابی نوچاب بکم او پر زحمته yani ancak دوی تو پر برخوا بدی اپریتا پر بی o بیامد دوی با شانخانه گیجی حیا نبه 6 هفته پرتوک نکاره بجه که از شانخانه me çünkü her kim 6 هفته پرتوک o jvancı her kim دوی بیسی حبی باش بنی yani sirkülasyonu hebe naxwa tu nikare bece az ye para kazançtık çünkü Portekin Kurdi piyasayı belliye. Namusa bir gurbet bir ban için ana başankhane yani başankhane ama bir amın daha fazla banca çalak. Mesela bizim başankhane ar navi heye ama du sala mektebinu ne bistiye. Em bejin başankhane olsa heri çalak anhan nubhar avast maşallah salak du sala per baş çapkın.
ام بيجن جي پر چاپ کرد کتاب تونه مثلا نخوشه که من وی رنگی جیه مثلا ام بيجن دیارنامه هر سال دیارنامه.com her sal lekolin ekdike her sal der 305 kitap yenu ne çapenu kitabı nu dertkeve le istatistik de le biyamın nivion ne yani nivion tunu ne yani tuneye tane Portuke yani Portuk navi he Portuk tunu ne koyam naprojen Portuk piyasa tunu yani au ve şankhane mıkhabın mebesta vani belafkırni u frotani nine yani nine sat hab çap bince hab çap hatta ve şankhane em de fare ki dabun roje kat em ecli fare bim mecmen persiku ya baber kitibek mi bir rengi derket em çi fiyattayının na fiyat tamat tişteki fiyatek Diyarbakır tu maliyet denir yani mugabe maliyet çiye ku akaz lugor maliyet hareket bekum devlet 200 lira benevis em mugabe tamak 200 lira benevis demek fiyat devlet o fiyat değil ki kutubu garibi kitibek nu çap ki çıkas fiyattani 8 lira fiyattani otomatik zırartı ama ne zane çünkü damat ve şangeri beki devlet kimse bazırgan gibi tu tani ve şangeri hareket beki ne yapar yani devlet tu karo zarar maliyeti benir yani tu analiz anla ki tu zarar ki ha çap kır bir tahminata muta çap kır ya kitap hiç per başa çap kır buzani hevde kitap çap kır işte hevde kitap çaptıkın başı jimara da bejim pütagurda hünçman afroşun jimel gazıntıkın acı ve şankhane bu gazıntıkın mesela do ve şankhane kimel Ahmedi az dedim darası havale meclis sipariş sana çarıca kitap nayni ya jimara gotun işte em tazın çarıca bersivna da az legeriyam bu keki işte kapırtık filan kolat girtiye em çıpkın de filan kesip gare şiriki bulav وره مگه چما بگیرم یا نه چما بگیرم yani یه جرا بجرا بگم kitap بگیرین yani her adartın çi program benim zanım kula khayib yipsege de bilmez bu tamam damat yapsa bugün gut kan gitti ne belli yani ve şankhane bir rengi yani ne ka bir işi ne hakikaten tu bir işi profesyonel ne ki bir işi ne yani gele kivan جبر تأكيد نزدیک هم بیش ریخستنه کیه وشان خانه بد که شون یا ما بیشتر 120 وشان خانه بیورن گینن هنر کیوان هم بیشن وک آوستا و نوبهار هم بیشن حقیقتا دوی قاعده داد خوازن کاری کی بکن ویشت کن به خود هنر کجی چما ویشت کن نزانم yani به ایش دمینن ویشت کن اوجه هنر کجی به ایش دمینن مثلا چما دست به وشان گریکر از دوی قاعده دمشقا از پرتوک دفروشم شقا از پیاسه دامه او دبینم که چه تفروتون چه تداخواست کردن من میزات مثلا چه تداخواست کردن لی او کتاب با وشانخانه متونه نه مود دوید نخواست از بی والایی داگرم مو وشانخانه آوا کرد 7 سال بری مثلا هناك وشانخانه ما جهنن تاني کردی چاپ دکن ام بیجن پال تاني کردی چاپ دکن تاني کاری yani نه به مثلا زرا şu an benim nikar ne advet to berxwa bedi ya sad kitap ben baş çaptaki uçağı tamam. Sirkülasyon içinde otomatik sistem devam ediyor yani. Ama hatta uçağı tu tek çubaka 5 sal 6 sal berinin mesela 5 sal beri me dosya gidişan matbaayı cimara beleş dağıt. Me diyor ya mesela 4 kitap gidişan matbaayı diyor mesela 20000 diyor beleş. Ama ana olsa tu video şeyini işte bir şey mesela tu ana bir çaptaki mesela 15000 maliyeti var. 15000 تداجی نویسه هره 15 هفته مالیت هر کیم هه اما بری مکتب اوها شام دگو 2500 lira بلش آنها işte اوج پر زحمت یه جبر ویجی بس وقت و شانخانه دارا اف ساله که سالونی و مکتب پر کم چاپت هندک چاپت مجبور çünkü ام جنویسکارن پلناستین ها از ویجی بجم و شانگری جی سه جوره هه yani جبو کردن از بجم ترکان da جوسه سه جوره وشنگریه یک وشنگری حقیقتا راستین یا پروفسیونلی yani او چیه تو dosya ekti تو dosyayı دنرخینی ام بجن ekibe giteyanji خودی بخوا دنرخینه اريان ندبجی باشه ام بجن editörek ihtiyacı be editörek digri yani redaksiyon be keseki digri mizan paycı ke be jurad şeyini her avayı profesyoneli serdaş terif dedi
ev telif pirtûk jî dibe pere jî dibe. Piyasaya Kurdî sedî not pirtûk didin. Pirtûk. Wek dara em sedî şêst pere didin. Yani heya jmetê em pirtûk nadin. Çünkü em her kitêbê çap nakin. Ji ber wê heya jmetê em dixwazin pere bidin yani. Weşanxaneya profesyonel ev. Ya ew diguhere, ew li gor nivîskarê diguhere, li gor pirtûkê diguhere. Yani ew serbest piyasê. Ême bixwe sedî pênc dest pê dike heta sedî sêzde çarde em didin. Em didin yani. Pirtûk bixwazin em sed û pêncî sed pirtûk didin ji bo hezar hebî. Ev weşanxaneya profesyonelî ye. Biya min di Kurdî de jî sê çar weşanxane ancak heye. Weşanxaneya din ew ji xwe dibêje weşanxane bi mantıqa ajansî hereket dike. Ew perê xwe dîsên tek çap dike. Dibê qereşim ez vî jî peretî dikim yani. Tirkan da jî heye, Kurdan da jî heye. Yani mesela ême jî bi navê ajans name heye. Em lûr, em nabêjin em tam weşanxaneyekî ne, em bi mantıqa ajansî hereket dikin. Em lûr kesê bixwaze kitêbê xwe çap bike, em weke dareyê çi bivê, çi edîtorê, çi redaksiyon, çi mîzanpaş, çi çapkirin, aynî karê her tişt, aynî karê dikin. Lê basra em jî nivîskar dîsînin, lê em cî dibêjin em bi mantıqa ajansî vê hereket dikin. Ev ne wek normal profesyonelî weşanxaneya. Daranını, bi navê name weke ajansek me heye. Kurdî da jî vî rengî hene weşanxane. Tabii ne tam weşanxane ama sonuçta bi wek weşanxane nav piyasada bicîbûne. Asêyem çi ye? Xwe wek weşanxane nîşan dide. Lê dibin sîwan da jî dibêjin götürüyor. Sêyem jî ev heye. Dibêjî kardeş Valla Yusuf kitêbata pir xweş e, süper e, me pir eciband, belkî nexwendiye jî. Dibê ama dibê işte duruma me ne baş e, tu dikarî işte 30 milyar pere bidî, alîkarî bi duruma me tu em kar çap bikin. Yani mesraf îş 30 milyar ha. Ancî mesraf carinan kêm e, 10 milyar sî dixwazî. Yusuf jî nizane ki kardeş. Mesela xwendekarekî beşa Kurdî hebû, navî nebêjim dîsa. Min û dest weşangerî kir bû çaxê. Hatice min goya bawera vê kitêbekî me heye got gencek pola duyem dabû. Goya kitêbek çûme gund geriya me min çîrokan berhev kiriye. Ez bidim tu çap bikî. Min got hele bir şey nekat te çi amade kiriye. Min jî mêzan pir amatûriye. û kêm jî çil rûpeliye heye yan tune weka Word. Ya min got vî bike 5-6 ku bibe pirtûk, min got hinek jî ser bixebite. Neyse min got tamam. Mehek şunda dime şunda hatice min. Got bawera be me o kitêba min dertkeve ha. Min got çawa? Got weşan filan weşanxane weşanxaneyek mezin ha ne biçûk e. Got filan weşanxane pir ecibandiye. Got wisa ecibandiye ne te 5000 heb çap bikin. Min got pise gençte perestan ya nestan? Got erê got ji bistan. Min çixastan got 5000 lira stan. Min got oğlum şixat masrafayê heysit lira la. Yani 5 qatî perestan diye. Min got tu bî Mehmet Ozunç 5000 kitêb te çap kirin. Belkî sed hebî çap nekirine. Ama çi bi tonek pere standin. Ev kurik ka onda buçu. Kitêbeke din jî nenivîsîyî. Çünkü hevesa wî şikiye. Çünkü mêzan kitêbê nayê standin nayê xwandin belkî ji gelek rexne jî re çûn. Ev kurik carekî jî belkî cosa nebûya, weşanxaneke sağlam bûya. Bu got wala ev kitêbe de baş e. Em bi ser bixebtin, em bi edîtorek ji tara bibînin, redaksiyonek derkeve, kêm zêde reklamek, kêm zêde em bêjin bernameyên bi vî rengî, belkî hevesa wî çêbiya te bêhtir binivîsan da. Wejin mixabe hinek weşanxanê me hevesa hinek gencê me jî dişkînin. Mesela wî kitêbe bişanda Vardozê, belkî Vardoz, mesela çaxê te nebû tavî, belkî Vardoz, çünkü Vardoz hakikaten ez gelek wan serkeftî dibînim, yani pir ser kitêbê xwe disekinin, hinek weşanxanê me zîz, he? Obsesif. Aynen. Yani seykesin, o her seykesin o her şey hakikaten sıkıntı ister yani dehçart koyunun dehçart yani hevce jahanat kin av kabulak ama her davi kitabı an dertkeve Obsesif yani biraz titizin o her davi kitap dertkeve azdınır mesela rahnaya mesela ya vardı sıra rahna per kimti yani her avı rahna kimti hakikaten kâhdın jiber ve nivîskarê me kerem xwala weşanxanê me hevesa wan neşkin yani tamam hinek weşanxanê me hene okey biya min ne vîkarî divê nekin jî ama bila weşanxanê me navdar vî işî nekin ya nekin yani bila hakikaten bila vîkarî profesyonelî bikin yani var hasil kêm de gotirim ya bu çend nîşeyê min ê bêje Pırs bir sebin serva mesela.
Gotineki yotuna be çen şey mi ne zaman jibejin paşa karım kadine. Ya tamam o zaman. Bak istatistik var böyle kısaltırsa. Beje. Mesela Portugal her izlede atıya çap giren. Veka Ne yaptı? çap yan vek hecmar. Acaba çapa Ya giştiğin olsa ezmi kayjaniye. Yani wan klasikan ezmi kay memuzina Kurdici belki zetat ve çap kırın le renasyan dedi Portugal ezmi kay zeter çap. Ha? Ama bence Na. Ezmi kay bir haft ya. Yani David Benjamin. Ama ezbi bejim Kurdi da sirkülasyon Mehmet Uzun ne kateda her izde Selim Temu'ya. Kurdi da. Yani embejin yani herkes nasıl canım nakun. Evici hakikaten ten kostunu frotun. Ama kitle göre nasıl can ya vaka dünya. Ne hakikaten kitle ki ha sabit he. Tarikat tabii tarikat. Yani hakikaten ha ya hatta Carna Fuaran devletlerin genç liseyde abi Janya var mı Janya? Yani demek ki cami bandur ser ve kitleye çıkıyor. Yani hakikaten keyif kaşıyek yani. Ama bakıştı hani Mehmet Uzun naviyo heye. Emmi derkenci Kurdi ezdim ki her izede yani Bahtiyar Ali heye. Na Bahtiyar Ali Selim Temo Halim Yusuf vaxtaki pir baş bu 8 salın davi pirket anhattını. Hasanemeti yani kimde de ama ana benim kayıp favori kutubbeji ilk 3 yani Selim yani vakit reziyaz nabejim Selim ambejin Renas Jiyan o Bahtiyar Ali her izede benim kayıp millet Kurdi. Evet mesela keştiye bayı çapa se çare Sereşevi çirokek çapa çare bence o her çapçı 2000. Yani azim belki her izde Sereşevi çirokek bir vakti çap kırın. Çünkü her çap 2000. O kitabı avhaya mesela Jani yani bence 80 lira 100 liraya lesere şevi Charles Spencer liraya. Mesela pırsek şahsi mesela tu hem boşan gerici vakti. Mesela bunu hayal ete mesela ki hey tu تتخواست مثلا بيرت بالشغل وجه وشانجر واوني بيسكار بخود دسپک دمم دست وی کاری که وک و شانگر از پیشی سلیم تمرا کتم تکیلی سر توییتر و اینستاگرام نظام جان نویسم گویا ام کارم با اخفم فلان مثلا ما خفين گو نا از جو شانخانه خم ممنونم لیسه بو یشاغه نهات باشه دمشون دا بخوات yani گو تکیب در باستره مگو در باستره او داخوازم سلیم تم و جان دوست bu despekida جان دوست قبول کرد direkt uçağı mıdzane ko nabayne naveste khrawiye biisti bu yani nabayne antunu çünkü hakikaten mu gutem nabendi dane dedegudi hamut te guheme mu biisti ko nabayne antunu yani kitap bakaynu nadawan hatta songul pajma god go romana kobani heye belki hem çapkın falan yani guman he bu probleme ki yapsakne dest vici karikir go adi romanu saki baş o amjim helbasvana ki baş dest bebeke grizer uçağı ne grizer tabii icim malbati emteke dana bu şiber bir kek Recep Ali karkır zaman bandora tenu rojine butuna bu grizerden zanım çünkü jev nastkın ama Recep edim kay jara gotu bu uçağı kutuvak niviskar yani az despek ve Mehmet Uzun'a kazım xaptım mince xanıma yuraji çencar got hatta müteklifin baş çıkır uçağı jara mu tane Kurdi bidem ya Türkçe ne de ben asıl nasip ne bu av ne bu Bahtiyar az kazma Bahtiyar yani herkesle pey Bahtiyar yani ha şaş ne bu başan sar pera peyman çekiriye usadı bejin Avesta racı peymane ya şaşamız dizi racı peymane ya ben tevriye vek dure az napazım kevim gengeşiyan emin halaka kimin heye kari ko az kıpta gengeşiye be çi niviskar be çi kare kidim be az büyük karin hakim yani az muhakkak niviskarcı be astikile o pera kutkum çünkü bir şey demek ki problem şeydir jiberi bakteri hep ya baş bu ama zede daha fazla nüyenin az enek زيد دير سكينة ماما شاشة وشان خانية سارة سكر. تمام كي برسك هبتنا بام. دورا بقدر قد ينجز سبياج مثلا كار. تشتكي هذا أنا بقول تسك بس بيا وشان خانية هري بيش كان قدر كتير كردان. مبهرة. لا 7 سال بفكرة يعني نتنا. جي عثماني بفكر.
Yani weşanxane Ama Roji Kurt Yani ne yapacağım? Vaka çiğ yazan, yani vaka matbaa yazan. Vaka matbaa. Bayva hani yazan. Ne böyle bina bilen. Yani ya Roji Kurt işte hatta Kurt. Kurt tarih ve terakki şahane kavahi. lana beriye Cumhuriyeti Abdullah Cevdet weşanxane kavakiriye. 908 şaşnapım. İçtihat. İştihat. İstanbul'u. Şahmı weşanxane İstanbul'a buna. Uçak yani bu fikir uçağı İstanbul bir rengi avakırına salin haftici weşanxane me. Salin haftici weşanxane me ve buna mesela bejin Komel hafto pencan. Hafto pencan da ve buya. Özgürlük yolu anhacı heye. Girti bu. Uçağıcı vekirine demek ki. Nefel he bu vaktaki. Yöntem he bu ya mesela hiç nebisi yöntem. Rey azadi he bu ya mev hiç nebisi mesela. Le Eri. Ama le az dibim qey cara yekem beri xistin doze herhalde beri xistin vekir yani geredayı tu er ideoloji okey ama vakar rey xistin direkt rastras geredayı ceki ne buna şaşnabım. Geredayı buna oji. Ha haşte ne handa avanji uçak avakırına. İşte hamuşa geredayı saziyan buna yani. O sabiya rasta. Dedim ki eko beri xistin naxam karın avesta beje. Yani başka. Notu çar avji. Notu penca. Penca avji. Hatta notu şeş hatta. Ama esas İsalya ona demek ki ya notu çar notu penca. Zaten azbizan. Rojamaya azı olas da cara avli bitiyor. Hemşeşi rojam. Çizer falan diye zaten. O bastan tarihini zaten. Zaten yani. Yani o bence kitabına koyacağız yani. Yani zaten Ya peşi yoksa ya peşi ya bir ki başı Abdullah Peşev. Ya Peşev. Persin havali men hebben bibersivin nebe tikarim bername bqedînin divirjînek pirtûk mecbû Kurdîxanê anî çi bikirin diçevir û me lênûs qaniye û lênûs wekî diyarî em bidin em baş dibin pirtûk peretiye. Amsa geldik. Eyvallah, spas. Eyvallah, gelek spas. Eyvallah. Gelek spas.